Ngiyabonga uNkulunkulu namuhla engithandile ukuba ngizoguqa kunye nani. Ngihlale ngimkhumbula ubaba uButhelezi masezosina la esekhipha izaziso sememezela nezinto zonke zethempeli. Uma esesina la esesikaza ngibuye ngimkhumbule. MaNazaretha umfana omncane lo wala ekhaya futhi naye njenganawe nami. Umkhulu wami umfundisi uHadebe umfundisi oqala inkosi ilange owayelandwa edokodweni esegula kakhulu ephethwe ngokhukho afike abekwe eparadise inkosi imnikeze inkonzo. Uyena umfundisi oqala owesibili uThabethe waseVryheid. Inkosi ilanga naye owayeqhamuka edokodweni lakhe esethwele ngokhukho aze abekwe eparadise inkosi ilanga besimnikeza inkonzo. Owesithathu uKhubisa owanikezwa inkosi uThingo lokubathiya entabeni omhlangano ngo2001 enhlangakazi wangena ebanjwe ngapha nangapha. Ogcina umfundisi uCwensa ngo2011 amathambo ombala ayengaphandle ehlezi ku-wheelchair abelungu sebeshilo ukuthi bayawunqamula umlenze. Lwathi unyazi lwezulu bobaba bomkhulu ngiyacela ningiphe yena ngisafuna ukusebenza ngaye. Waphila umfundisi uCwensa uze wayihambela emhlabeni. Umfundisi okugcina umfundisi ka4 owayengena ethempelini egula wanikezwa inkonzo uShembe. MaNazaretha angizukukhuluma kakhulu ngoba nginobaba abavangeli. Futhi mhlambe lenkonzo izothi ukuncipha ngoba siku23 ntambama njengoba sungenisile izolo. Mhlambe umshumayeli uzothanda ukuthi abantu bakhe bathi kuyophumula nje noma bathathe ihora libelinye ngoba ngapha ngakithi emaqadeni sikhumuka ngo12 midnight. Esazisweni 12 midnight 23 ungena uphume ngo12. Mhlambe ke ngapha uyanidabukela abashumayeli. Banikhiphe ngo9:10. Kwela ngale kwela kithi uhlala impela uzuzwe. Futhi ugidi uze ukuthi ngigidile namhlanje. MaNazaretha uShembe uNkulunkulu. Angizukukhuluma kakhulu. Kodwa ngikhumbula unyaka inkosi iqala ukuya eSwazini unyazi lwezulu luphuma empande. Lwathi udriver wakhe uNzimande eyibambile imoto ku fast lane ku freeway. Yenzeka indaba unyazi lwezulu ngoba uNkulunkulu liyambona umama uguqile lapha uthi awenZimande kwenzakalani lapha ke siyozwa lo mama uguqe lapha ya eceleni komgwaqo ukuthi ukhalelani kangaka emgwaqeni. uNzimande yayikhipha imoto wathi bayefika eduze naye unyazi lwezulu aqindezela ibhathini luthi hawe mama kwenze njani. Uthi lo mama Nkosi amaNazaretha athi wena unguNkulunkulu sengikhatheli inhlamba emzini engiganele kuwona ngibizwa ngaya yonke inhlamba njoba ngingenabo abantwana
Shambe ngithe mangizwe ukuthi usuyevalile umhlangano uzodlula la usuye eSwazini ngathi angizokhuleka ngicele kuwe ukuthi nami ngithola umntwana. Luthunyazi lwezulu Inkosi kubusise mama ngonyaka ozayo ngalesikhathi ngalolu suku ngodlula la sengiya futhi eSwazini ngodlula la ugone ingane yomfana. Lasho la wayitshela uSheleni uNzimande wathi asambe seyimbusisile umama wayihlaba uNzimande imoto waphuma sebephikelele eSwazini. Unyazi lwezulu luthi malifika lingene eSwazini baqeda ukwenza iclearance lapha neborder gate. Luthi kambe nina nithi nguNkulunkulu wase South Africa. Mina nguNkulunkulu wase Africa. Hayi wase South Africa. Seluphakathi eSwazini lahlethe unyazi lwezulu lathi mina nguNkulunkulu wase Africa. Thema engene eSwazini wayenza imlingo yasezulwini wavala umhlangano wabuya wangena eLinda wabuya wezibuhleni waqede lapho saqhubeka isikhathi ngonyaka olandelayo wabuyela ihamba imhlangano wazwafika isikhathi saseMpande wathi mayifika isikhathi saseMpande yongena khona wayibamba inkonzo amasonto abamabili thema mayoyibamba amabili amasonto inkosi yayiphuma. Umama wakho wagijima nengane eyiphethe wathi mayeyibona imoto iqhamuka ishaya amalambu ahlaza amalambu abanizelayo umama wayophakamisa ingane wathi Luthunyazi lwezulu lweNzimande ake sime sizi ukuthi lo mama uthini wayikhipha uNzimande wayibika umama athi inkosi yamakhosi impela uNkulunkulu. Ngonyaka odlule ngifike ngikhala la ngathi ngithuka ngayo yonke inhlamba nginangane ngathi ngizocela ingane amaNazaretha athi wena uNkulunkulu nami ngicela ingane. Wathi inkosi kubusise wathi kulonyaka uyodlula ngiphethe ingane yomfana iyona ke le ngiyiphethe unyazi lwezulu akhipha isandla lwayibusisa. MaNazaretha lo ndaba sithi ushembe uNkulunkulu. 227 Nkosi baba Nkosi bangeya gota da gepa wena bangeya gota gepa wena
Amen. Manazaretha ngixolisa ukunqamula isihlabelelo sikaShembe. Isihlabelelo sikaShembe asinqanyulwa. Ize ithi inkosi inyanga yezulu uma ufika ekugcineni kwaso isihlabelelo ubusha ihumming ngoba suke sekuhlabelela labaya abalele othulini lomhlaba. Manje ingakho ngicela into ethelelo ngoba senginqamle isihlabelelo sikaShembe. Kade ngibanjwe omkhulu umkhuhlane ngesonto edlule amathe asanqamuka. Asaphela amathe emlonyeni noma sengiphila kodwa amathe asanqamuka. Inkosi seSwazini ke eManazaretha. Maduze nje soyizwa isingenile elinda ngoba ngomhla ka14 yobe sisebuhleni. Manazaretha uShembe uNkulunkulu uhamba kangaka nje uhambela mina nawe. Ngoba uShembe akasuye owala emhlabeni. Ngeke ngibabona abantu uma beseduze noNkulunkulu. Kuyaphela ukumhlonipha. Manazaretha le inkolo yasezulwini. Kuyinkolo yasezulwini nje sizokhonzela imindeni yethu elele othuli lomhlaba. Mina nawe sibe nenhlanhla sakhethwa imindeni ukuba sizoyikhonzela. Mina ngisando ukujikelwa izingane zakwethu. Umfowethu omdala uArchbishop ule eGoli ngokuhlala. Umndeni wakithi umningi koseGoli. Uma umfowethu esuka eGoli uthi ibandla lakhe oyedwa uthe kufuneka aye la ababeka khona umkhulu umfundisi uHade. Sengithi cha khuleka mfowethu ngiyakwazi. Sengiyamthatha kumfowethu siyanaye kumdlalose kwabheka uZulu. Umdlalose ke bese yangixhuma ke nenkosana ekuyiyona ebheke emalibeni lapha kwabheka bezayo. Ngithatha umfowethu siya khona. Ngifike nomfowethu sithandaze siqeda ukuthandaza ngiyambona usekhipha indwangu zakhe useyandlala khona lapha bese khanyisa bese ngithi ke lokhu ke ngoba ngikwazi ke mina anginaso isiqiniseko sako uthi ngimdedele enza into ayizele ngamane ngahlehla ngamela lapha emuva
wathandaza wenza wakhanyisa leli khandlela waqeda lapho sasisuka sabuyele ekhaya. Masifike ekhaya manje mfowethu ngizokwazi ukumbona uShembe. Ngathi hayi njoba kuJuly nje khuleka ukhona la ebuhleni. Athi amen ngiyacela mfowethu ungihambise kuyena. Kwakugcwele lokho xa kukwenza ngalolo suku kwakukhona ngisho nesilo. Makukhona isilo ebuhleni kugcwala into ongakazi uyibona. Futhi kuJuly ngabe ngamemeza umncube emveni kwenkonzo yasemini sekuyonikelwa ngathi mncube le yamba unqulu uArchbishop uHadebe ngicela ungisondezele yena. Ngathi mangisho njalo lwaliqhamuka unyazi lwezulu luhamba nesilo sebe isilo sesiphuma unyazi lwezulu selizonikelisa. Ngangiphambili. Hawu Bhungane ngingakusiza ngani Nkosi yamakhosi ngilethe nangu umfowethu omdala uphuma eGoli. Hawu hayi ngithe suka lapho ngangibeka umnikelo ngangisukuma ngangimshiya ngangihamba. Ngithe mangihamba umfowethu omdala ukuthi wasala wathini enkosini unyazi lwezulu angazi. Ngangiqhubeka ngiyomlinda ngaphandle ngahlala emotweni. Sashaya isikhathi waqeda wafika. Manje mfowethu uyabona ukuthi mkhulu kanjani umsebenzi wasezulwini. Kufuneka nibuye nizozikhonzela. Uthi mfowethu wena ukhethwe imindeni yonke yakwaHadebe lelothulini lomhlaba. Yathi wozosikhonzela nathi esiphilayo sizoloke sicele wena ukuthi silethe enkosini njengoba abalelo thulino imina kade umzukulu kaMfundisi uHadebe owabuya wayenengane ezu7 eyodwa yaphuma eTamase ekuphakameni wathi salani ukuphakama kwenu washo waphuma ehamba lawo macala phezukwami maNazaretha sisenkingeni kulokukholwa ngikuveza lokhu kimi nakuwena ukuthi wazi ukuthi uma usuyithathile inkolo yobuNazaretha ayikho indaba yokutamasa yokubusa kodwa mamshumayele vula ithuba ethi kuyanikelwa sondelani nizonikela nibakhiphe egodini zosiza emajele nibageze nibafake emzini oyingcwele musalini ukujaha izinto eningazazi kodwa nampa abashumayeli phambi kwenu njoba nibabona bayisandla sikaShembe. Ngicela ungakhulumi kakhulu kuvuka indaba eziningi engazazi ukuthi kanti amacala amaningi kangaka. Ifike ingane kababa omdala ithi bhuti ngicela ungise enkosini yamaNazaretha. Hawu yini kwenze njani dadewethu? Siyocela ukuzwa ukuthi singamhlawulela ngani njengoba aphuma kabuhlungu kanje ekuphakameni. Bese sicela ukuzwa ukuthi inkomo zikamkhulu ilanga zingaki esingayiletha. Ngangiqala ukuzula konjeya kusukela ngesikhathi sengilibuyisile iplazi likaShembe ngoba thina sazalelwe eplazini likaShembe washibhanga phesheya kweJikishobe etholeni. Ubaba mjiyakho bakhona la ethempelini abanganitshela kithi usanda ukulisusa ithempeli waliwelisela kubantu ngoba iplazi likaShembe likhulu lathi nesazalelwa khona esasihlala khona. Umuzi kamkhulu wawuphezulu kulona iplazi ithempeli lingenhla kwalo. Usanda ukulimuva kumfundisi umjiyakho walisa kubantu phesheya kweJikishoba lali khona manje. Ngangiqala ukuzwa ulaka olunjeya enkosini unyazi lwezulu uma ngikhuluma le ndaba yenkosana kamkhulu. Ngayibuka lento ngathi hawu ngihlale ngizwa ngendaba ukuthi uShembe njobe ehleze esihlalweni uyashintsha ngolunye usuku umfica kuUPombela ngolunye usuku umfica kuyilanga ngolunye usuku umfica kuyinyanga yezulu ngolunye usuku umfica kuUthingo ngolunye usuku umfica kuyena uqobo unyazi lwezulu.
ngafika lapha nula kongakazi ulibona athi batshela bahlawule noma engani ngashona phansi eManazaretha kathi inkosi yamakhosi okunye bafisa ukuzwa ukuthi inkomo zikamkhulu ilanga zingaki wathi batshele bakhiphe noma engaki baqhotshwa inhlansuthi yathi mfundisi inkosi iqedile sukuma ushembe uNkulunkulu eManazaretha munye futhi ushembe musubuka iziqu ukuthi sezu5 then kusho ukuthi ayifani munye ushembe lo shembo seswazini isiqu siseswazini kodwa yena ukanye nathi la ekhaya lihle temple Nkosi busenikuzwile Ngiyathanda mina ukukhonza yenkosi yezulu enhliziyo ngiyayikhetha inkosi kwaba incane zihlobo ezinhle enkosini uma ngithole ithuba khona incwadi engayiqedi inkulumo yami engingayifundanga incwadi kaMpostoli uPaul baye bathi amaNazaretha uJohane kwabancane ngoba inkonzo akuyona yami ngifisa ukukhuluma nje into eyodwa bese ngiyadlula ithi lencwadi nantu uthando akuthini esamthandayo uThixo uyena owasithandayo thina wathi uma indodana yakhe ibesihlawulelo ngezono zethu bathandwa uma uThixo wasithanda kangaka ngasithandana nathi amen ngifisa nje ukukhuluma into eyodwa bese ngihlala phansi ukufakaza ukusho umfundisi ukuthi ushembe uThixo ngemnye iminyaka nkosikazi walapha ekhaya uyasebenza sebenza eBusha kwaGambushe isithi ke intombazane yakwaGambushe nayo isebenza la eBusha likayise iyona eyimanager khuluma nenkosikazi walapha ekhaya ukuthi hayi nginenkinga ngilapha nje mina
ngimanager la ibhusha lika baba nje umthetho wami mina nguthisha kodwa loku ngaphothula izifundo zami ze-teaching angikaze nguthola umsebenzi 7 years ayike baya hlela kuhambo labo baya enkosini isikhathi sothingo sephuma ke kusene sengiyabuza ukuthi njengoba abantu abasha bengafuni nokuthwala emakhanda umtshelile yini ukuthi kuyathwalwa ekhanda uthi awungilibalile kodwa ngizomphathela kwelami maye seyixoxa ke uthi wathi mayesho ukuthi ayingikhohlwe njalo ukutshela ukuthi ubophatha iduku kodwa ngikuphathele wasethi ayikhululeka ngiliphethe ngizokuxoxela ukuthi kwenzekeni maye seyixoxa ke nkosikazi wakithi uthi bafikile lapha lapho umuthingo kwakuphakathi nensuku uthi kwasekusele nje abantu abathatha abantu abawu4 kwase ngena imbenge lathi lifaka imbenge uthi ngase ngibona ukuthi udumele ngoba ishamana Nazaretha yadumala uma engafikanga enkosini kodwa bengikhona ngomnye July ethi Nazaretha ngiyangibabona abantu nje bejaha ukuza kimi kanti ngisuke ngikhona embengeni ayibonga inkosi uthi ngambona udumele uthi ngase ngithi asilinde hleze abuya emva kwelunch uthi nangempela ngo2 yaseyabuya phuma inkosi yabuya uthi walithola ithuba wafika wabika inkosini uthi ngambona ishihlathi ngambona ukuthi hayi uchachambile ujabulile ngoba ufike ngqo inkosini uthi ke usexoxa indaba yakhe uthi awuwe mama kanti ngempela uShembe besiye kuye uShembe ubani uyinhloboni uthi ngoba kulesasihlahla esikade sesifikele kuso uthi mina bekade ngila ebusuku khona isihlahla esikhulu somthombo esingapha ngasesandleni sokunxele uma uzoyongena laphana esangweni la kuhlala khona umbokazi uthi mina ebusuku bengila uthi ngithe mangifika la kulesihlahla ngifice isisalukazi mangithi ngiyadlula sathi umntanami wozala uthi mangifika kulesisalukazi sithi umntanami uzombona kanjani uNkulunkulu inzipho zakho mazinje uthi uyazibona inzipho zami ukuthi asinalutho izolo ngihlukane nawe zinjani uthi yabona nalana enzwaneni ukuthi inzipho zami ayisekho lento iQtex uthi ngiyisuse ekseni ngoba kade ngila ebusuku uthi ugogo uthi umntanami uzombona kanjani uNkulunkulu inzipho zinje uthi lesisalukazi sasesikhipha irazor uthi sazikwekwa inzipho esandleni sazikwekwa nasenyaweni sathi umntanami uzombona kanjani uNkulunkulu uhamba ngekhanda uthi sasesikhipha iduku uthi sasesingishuqulisa uthi sithela siqeda ukushuqula ngeza umsindo uma ngithi ngiyawulelela lo msindo kuthiwa ameni uyingcwele uthi lo oqhamukile ebesimkhuzela ingcwele nogogo ebusuku uye lo enginikele kuye ibonga inkosi babuyele ekhaya zase ziyabuya ke incwadi
lapho la ekade applya khona zingabuyi incwadi zabuya ubuthaphu wagcina naye zungelwa yikhanda ukuthi uzothatha siphi isikole kodwa wathi uyise wathi mntanami ngicela uyothatha isikole sangakithi ekhaya ngoba lentombi bala yamasdila bakagambushe kodwa basuke entabeni zaseXhobo. Lentombazane iyaqala ukufundisa esikoleni sabelungu eXhobo ngegama lika Shemba ibonga Nkosi. Kodwa lencwadi ebengifunda lithi nalo uthando akuthini esamthandayo uThixo ize yahamba yazidlulela emhlabeni lo ngane ayikazi ibe iNazaretha ngoba uShembe wengayikhethitha ibe iNazaretha kodwa wayezembula uthi uThixo wayinikeza imisebenzi isineminyaka o7 yaphothula izifundo zabo umsebenzi engawutholi. Amen. Ezweni lakithi ngithola ucingo ngenye imini. Oh wena unzama ngithi mina yebo babathi mina ngumkhize sengihlupheke kakhulu ngikufuna ngizokuthola kanjani ngase ngimyalela ngambone sefika nje ekhaya useyebusa ixoxa indaba uthi yazi ngibuya eRichmond ngifuna wena uthi kufika umfana wami. Oh kufike umfana ozalwa umfowabo unkosikazi umfana wakamnguni uthi uthunywa umfana wami ufika kuye uthi wemzala seloku ngahamba emhlabeni bengakafiki la kufanele ngiye khona kodwa lithizwi sokuseduze ngifike la ngiya khona kodwa ngeke ngingene nalezinto engiyiphethe uyazi ke wena mzala ukuthi nangiphathisana lo mfana babemdubulile le Maritzburg uthi mzala sokuseduze kuthiwa sekuseduze ngifike la ngiyakhona kodwa ngeke ngingene nalezinto engiyiphethe uyazi ke wena mzala wawukhona uyazi ukuthi nangiphathisana mzala into ezongisiza hamba ungifunele umshumayeli kaShembe uyena ozonitshela ukuthi kumele nenzeni ukuze ngishiye lezi zinto enangiphathisa zona ukuze ngifike ngingene la ngiyakhona. Uthi ke ngilapha nga driver mina ngaya le ukuyokubheka eRichmond uma ngifika eRichmond bangiyalela komunye umuzi mangifika lapha uthe uyena umvangeli umbhele wathi unzama umfunayo umshiya ngakini yamasdeli kodwa inkinga yami angimazi ngazi ukuthi siyamasdeli angimazi neyamasdeli ngizokusiza ngikunikeze inamba yami saxhumana kanjalo ke nomkhize ethunywa indodana yakhe ukuthi ifuna ukuthi uShembe ayekise lezi zinto aphathiswa zona ngoba abantu bayaphathiswa abantu banenhlanhla abantu abangaphathiswa abathiwa abanikezwa ukuthi bageze uShembe noma uShembe ebageza babuya abantu babangcolise ngoba insizwa yakwamzinyane eyagezwe umshumayeli uThabethe babuye bayingcolisa kwaqhuma ibhamu yabuya yathi baba yathi kumnyama ngizwa kuqhuma ibhamu indlela angiyiboni hamba ungiyele kumshumayeli uThabethe angihlambulule ngoba ngangingcolisa kwaqhuma ibhamu wasuyazibuyise kwathi bebuya kwesithathu wathi baba ngoba ufuni ukuthi niyenze lento enginithuma yona uthi sengizobuya ngibhala incwadi encane ulimi lasezulwini lazwa umuntu ke azange yazi ukuthi yini incwadi encane uyena owazi ukuthi ithempeli lingalapha ufuna umshumayeli Nkosi busise nikuzwile.